Makhoza lento ixhumana ncamashini into engifuna ukukhuluma ngayo ngiphethe iphupho namhlanje leli phupho uthe ene umnikazilo ngingalisho ngoba ulithumele kuthini ofisini uthi selimhluphe kaningi leli uphupha bebambe iqueue le queue ayibambile bayogibela ibhasi baningi bogibela ibhasi uthi kuhambe kutuza agcine seseyidebhisi nayithi abona driver bakhokhisa ungaphakathi bamabhasi uthi agcine ekhokha driver kodwa akazi lento akhokha ngayo kodwa udriver ambuyisela islip esitshengise khokhile hawo bengene ebhasini kunezikhala zokuhlala yena bese etshela ukuthi ngeke sangena ligcwele hawo kunezikhala uthi bese ebizwa umunye athi wozuhlalela uthi bese ehlala kodwa manje imhluphe lento ukuthi ibhasi bashone blamade esibambe nabo umuqa uthi kudlule lihamba ibhasi malihamba ibhasi kwayena akazi liyapi kodwa uyabona ukuthi hayi engathi alila kufanele liye khona kodwa akazi naye ukuthi kuphi uthi bese buza umuntu leli ibhasi kwangathi liyavaya athi lona livaya njena wena uyapi uthi ngithi mina ngiyabona ukuthi alila siyakhona athi lona kanti wena uyapi uthi hayi ngithule uthi futhi engathi elimile ibhasi selime endaweni ngathi idepo uthi gwaqa lihamba ibhasi uthi kufike futhi manje la engathi usehlile ebhasini mayisehlile ebhasini uyabona lezi ikhwama lezi eqhutshwa abantu babeyogibela amabhanoyi uthi uphethe isikhwama esinyala uthi athawe isikhwama sale bhasini uthi manje axazwe nje uthi asecabanga kungena ucingo engathi labayana sebemtshela ngesikhwama sakhe usekhona besine tag isikhwama sakhe kodwa manje network ayivumi kunobuhoshohosho obukhalayo ubuhoshohosho uthi hayi bese gcine kunqamuka kodwa bese banethemba lokuthi ngoba sesithintene bazongilandelela uthi bafone futhi uthi manje uyafuna ukuthi isikhwama sikuphi uyafuna abezwani uthi babumkhize egcineni bese ngivuka ngiphaphama uthi ayikuloko kugcina bese ngiphahla uthi bese sithi salukazi lalela ke hamba uyothinta umkhize emlambo omunye uzokuchazela kusho ukuthini lokho kodwa kuzobe ngeyona incazelo yakho wedwa kuzobe kuyeni yenu nibaningi manje ke usexakwa yilokho ke nje bese lithumela ukuthi selibuye 8 times leli phupho leli phupho mama Makhoza lisho into esimple njengoba bamba iqueue lapha ebhasini nakho akushilo uthi futhi ugogo washo uthi uthwasile washo ugogo jaba la uthwase khona uthwase kahle impela bakuthwasise kahle abenza ngalutho kodwa why bese hlushwe leli phupho usiyafika ke usiyamchazela sengithi ke mina kuyamchazela umkhisi sengithi nayila uyabona la mama Makhoza leli phupho likhuluma ngento ezimbili likhuluma ngokuthwasa nokuthi uthwasele ini okwesithathu baningi abathwasile okay asile analyze ke manje silicubungule bonke babamba umuqa baningi ake sithi mhlambe bawu 200 kodwa alikho ibhasi lingalayisha u200 kulo 200 abantu abathwasile noma bayothwasa nihamba nonke niyothwasa no200 kodwa abayothwasa ngokweqiniso ngoba kufanelekile bathwase noma bathwasiswe bambalo ingakho sengene ebhasini ibhasi linekhala mase lihamba ibhasi usuthwasileke manje ngithi liyahamba phela ibhasi kodwa lokuthwasa kwakho awukwazi ukuthi uthwasele ini angiphinde njengoba uthwasile Makhosi awazi ukuthi uthwasele ini umbuzo ke uthi ubani pho yokutshela ukuthi uthwasele ini uyotshelwa yiloku yena othwasile okwena ingakho ke kungelula ukuthi mawuthwasile usheshe uzibize ukuthi ngumthandazi mina ngabalozi mina ngiyisanusi mina ngumhlahli mina ngokuthi mina ngoba abashilo kodwa ke sithi amaphupha yakutshengisa kuthiwa khuleka wena omunye atshele wena uyothandazela abantu uyoba lapha ngamanzi usutsheliweke nje usiyalazi ke ibhasi liyapi kodwa manje libhasi alifike egcineni chaza ukuthi uyoze ufe uyithwasa akekho umelaphi osephothulile oseqedile edlozini uyozufa uyithwasa uyozufe ufunda ufundiswa ingakho ke nje kwenzeka kanje athi uzama methwasa simthwasise ngogogo umangubane
yaqhamuka kumangubani kwiqiqi sokuqhamuka isalikwazi okuthiwa hayi uMadlamini. Hawu uMadlamini soqhamuka kuphi manje sethi nayike sokuphakama isithunywa cha uMadlamini uzo-eda futhi kufana nani ukuthiwa sakufana ukuthi ufike wenza uBA ugrade wenza iBA honors ugrade wenza imasters ugrade wenza iPhD yayibona leyo nto leyo. So nokuthwasa kunamazinga yileli ibhasi ke angalazi ukuthi liyapi. Sidlule lapho nansi indaba yesikhwama. Isikhwama lesi sesimlahlekela methu uyaxoxa nalaba abezwani ngendaba yesikhwama. Isikhwama sisho ukuthini na? Sisho lento oyithwasele. Yile ngcebo oyithwasele. Ilento kuyiyona okufanele uyibuyisele umndeni, uyibuyisele nesizwe. Yingakho ke manje bengaxhumani ngoba thina